Oza ra vunharhu switsundzuxa ka ximixoni ku na ndhawu yin'wana va nge ri hoza na ndichi hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingisero Munghana Lonene FM na ku hlekanisa ku longangisela xitichi lexi ri koho mina ni khalanga Pat Mathevula ni n'wana ri smart wa jim wa xitlhangu wa xingiritano wa cecana wa makhuna lava ndandhazi na ku amukela mingisero me ku longanisela wu ri koho la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na wu yi kumaka audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za hiko hi fikile ka nongonoko Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'we ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu twana ra timhaka ti tshamisele leswi namuntlha tolo ni vulavula hi timhaka ta ku mukhanselara we le ka Nkuzana Imani andaka loko ku ve na swivilelo swa magondo na meni yini ni swi voni ku vanhu va le ku hluphekeni la aswitandeni la a va le ku khuleleriweni mapatu loko hi va vutisa va ta ku switarata hi ntirho wa vona va masipala matsundzuka vhiki leri ya rin'wana ni kha ni vulavula na ve le Mbebule hi ndlela yaleyo kambe ni twe hungu ra ku hayi veri swi lulamisiwile va khuleleriwile switarateni kwalomu switarateni hi laha ku nga le ku tikeni ka Nkuzana futhi na ku tiva ni kulele koho loko no ku fananisa na loko na ha dyondza xikolo kona switarata swa le ka Nkuzana swi ya hansi ngopfu hi matshamelo ya swona hi maendlelo ya minkova hi leswaku a ni swi tivi hi yo mhaka hi ku a hi lava va masipala va ta vulavula va hi hlamusela hikuva a ni ngo mukhanselara vito ra mukhanselara ni ya hi ni n'wi kumini i khansela Makhuvela a hi ta vulavula na vona kambe a swi koteki ku va hi vulavula na vona hikuva hi milawulawu ya leyi ya vuhlanganisi yi nge a va vulavuli hambileswi tikhanselara ta timasipala tin'wana hi vulavulaka na tona matsundzuka siku rin'wana kha hi vulavula na dokodela la va le Gauteng i mukhanselara na vona hi va vulavula na vona kambe lava ka hina ve ri a va vulavuli ku vulavula va masipala kambe ke hi vo lava a hi ta va hi ta twa ku kahle ka endleka se hi rambe na tatana Penny Erinkovani hi lava ku bula na vona hi twa ku va va ndlisa ku yini hi ku ka Nkuri a swi tiveka ku i ndhawu leyi ka tiwadi ta le Giyani yi rhangaku mahlweni loko swi ta ka timhaka ta ku khuleriwa ka switarata ma vo mhaka kona se i mhaka leyi kumbexana na n'we mi nga hoxa ku xandla hi twa ku matitwelo ya n'we hi wahi ka mhaka yoleyo hi ndlela yaleyo tolo a ku simekiwa ximfumo timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu na ku xanisiwa ka vana swa ha ya mahlweni swi vuyelela van'wani va hlekiwa van'wani va ku leswiya hi ta tsakela ku twa na sweswo kumbe angula mukweni kambe hi ta bula hi swoho hi hafu ku bile awara ya 12 nhlekani lowu tatana Vusmus Cat Matlala loyi a nge i tekile i na vana va nkaye na nsati wa yehe i le ku nyikeni vumbhoni ka ntshamo lowu nge le ku yeni mahlweni kusuka laha a Kgoximampuru wa vumbirhi correctional services hi laha kumbe maximum center hi ndlela yaleyo se hi ta pfa hi ya twa ku kahle swi le ku fambiseni ku yini kambe sweswiwani i nkarhi wa ku twa n'we hi ku mi khomete timhaka kwala mi nga va ku mi yingisela mi ri kona mi nga va kha mi yingisela mi ri Kildare mi nga va kha mi yingisela mi ri Canningmore hambi A kumbe B hambi mi ni yingisela kwihi la mi ni yingisela ku mi ri kona kumbe mi kha mi ni yingisela mi ri la White River la a White River i kun'wana ka tindhawu leti loko xikwembu xo katekisa a ni fanele ni ya tshama kona ku kahle a White River hi le xikarhi ka le hi loko yi nga se fika a Mbombela ndhawu yin'wana ya kahle ngopfu mani ya kahle ku na milambu kambe ku ha tinsuna hala loko u ze ku yimanya mati tinsuna ta kona na ta ndhawu leyi kambe misiritana hi ku tumingisero mina 0860 002543 inangona ku Afrika wa vulavula ntari teka riqingho ra ro sungula nhlekani lowu hi twa ku mukhometi timhaka taka leswi Ntiyiso mixer Munghana Lonene FM ta va hi kha hi ri a Bushbuckridge Municipality leswaku na switwa hi ku languta kunene na switwa ku se swi kwala kusuhi tani tswani nga ku byela ku losa masiku mavhiki yanharhu ntsene hi tikuma hi ri a Bushbuckridge hi ka hi twa ku timhaka ta Xitsonga Music Awards ti famba njhani seke loko u vuya u se xava thikithi sweswi hi ku loko se hi ku byela ku swi ta endlisa ku yini swi nga endleka se na thikithi ra ko hi ve hi tlakula na nxavo wa koho se ivi nga ha ri fikeleli se navela sale na ambutela kunene un'wana i ni rhumele tsalwa rin'wana ra ku komba vanhu va kha va kayakaya na mufi hi mhaka ya ku va ku ri hapatu ka tindhawu ta ka vona kambe mina leswi namuntlha hi nge le ku languteni ka swona hi ku timhaka ta le switaratini swa le makaya hi byeriwa ku i ntirho wa timasipala va endla yini
hi swona a ku fambeki va ta vula va ku hi tirhise mamiliyoni mangani ku ndla pavement kama n'wani vheti vutsoko hikokwalaho ka yini va nga tshiki swa pavement va teka mali leyi va yi veka tlhelo va ku yi ta tirha ntsene ku lunghisa mapatu loko lava gravel va chela sweswo hi ku anakeni ti-pavement ta kona loko ti ndliwa na toho ti tlhela ti khukhuriwa hi mati ku fana leswi hi nga swi vona halaya a Gapane ma ku vona se n'wi miri 0860 002543 sweswo ha twa ku mi khometi timhaka leti mi nge nga fambi hi nga titwangi namuntlha enhlekani ngara ni pressang kona na swi vona ku ni pressang kona 0860 002543 nangona ko eAfrica wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni twa ku tata na Cat Matlala va ri yini hi ndlela leyi criminal and civil proceedings. Now, it was said when we started that we are not in a court of law. We do operate under the legislation, specifically the Powers and Privileges Act of Parliament. And I think we're going to have to get resolution on that matter, Chair, because we can't have a witness that appears, has taken an oath and then says, I can't answer because I may incriminate myself. I think we need direction on that matter. Thanks, Chair. swi twala ku ri na tihakarimitsu la swin'wana swa tinhlamulo ku ri kumba Cat Matlala ve ri ni nge hlamuli ku swi nga hetelela swi ni khomisa a hi va twini ku va ri yini it's a follow up. I heard that somebody was paid, Mr. Matlala, I'm not sure through you, Chair. Who was paid? Are you referring to the Medicare contract? Yes. That was management fee that I was talking about. Who was paid? The holding company. You paid the holding company? The management fee, yes. Yeah, because I'm through you, Chair, I'm not sure whether that management fee was part and parcel of the contract itself, the money which you paid to the... Between myself and the holding company, yes. Or it was your contract between you two? Yes. Oh, okay. Not the police? No. Thank you. sweswo mingisero Munghana Lonene sa fa hi ku tshweta i twa ku endleka yini kambe ma ni twa lava nga la layinini la a hi amukeleni lava nhlekani Botot njani? hi pfukeli boti minjhani wena Forget. Yeah, Okay. into mita kutsele bot ver mane ye mhlelo wa politiki yo mala Bush maviti umala kwala ku Bush man'wana mo makona se mo tala na mativa hambi leswi ni nga humiki kona ni nga mhlela wona mo sungula ngeti karhi ro sungula erole Canningmore kuta Calcutta Belfast Justiciar Trust Crooked Road Hazyview Transcorp Acornhoek White River Kildare Verfieldin Sillington both that and some gonna Bush mara maviti lama natala ya wona I khale kaningisela radio both that ni matali hasi mara le amhlamuli leswi mani lava swona musiku leswi mani lava swona a na ku tiva ku maviti ya lamo masukela kwihi mani ku loko mu kuma ku tiva mina ku ta hlamusela ku masukela kwihi kumasukela mla kumasukela kwihi okay akwala kumasukela kwihi na kombo a hlayisekani vutomi mina a kona a swa swi titwela lava ku va ri yini Parliament and provincial legislatures. The act is an act of 2004. So any person who has been invited to appear before Parliament or a committee of Parliament takes an oath. And the privileges or immunities that go with you having taken an oath under that legislation is that any information or evidence that you depose before a committee or a House of Parliament can never be used anywhere outside that committee or House of Parliament. So it means there is nobody who can come to you and say, this is the evidence that you deposed before a committee or a House of Parliament. It can't be used. It's only Parliament that has that exclusive right to use
that evidence because you shall have taken oath through us. Okay. But Ekwagala botse. ya kwa hala mara ha ke ikwishishi. My concern is, firstly, I heard you saying when you were speaking about the immunities, you were speaking about there's some other exceptions which you mentioned, and also whoever who might be investigating me might come later and say that I heard this from my source, not from the committee, and then use that against me. Your hand is up, Honorable Malim. No, Mr. Matlala, it simply means that whatever you share in this committee will never be taken from this committee and say on the basis of this, we are charging you because you gave the committee this evidence which is incriminating you and therefore are using it to charge you. So let's say on Medicare, they can't say, you are not charged with Medicare. They can't say what you said here about Medicare is now being used as evidence to charge you on the basis of you saying it here. But if they come and say a source gave us this, obvious, in a criminal case, they will have to reveal who is this source and what is the credibility of the source and where did the source source this evidence that is being used against you. And if it comes back to Parliament, it will not stand the test of time in a court of law because you produced it here in Parliament. Yes, I hear him very well, but also I heard you mentioning some exceptions with these immunities, but I didn't get those exceptions. That It's a charge of perjury. yes, perjury. Yeah. Yes. Or a charge relating to evidence or documents required in these proceedings. So, if only any information or any evidence that is required by this proceedings, we mean now you and us as we continue with the hearing. So I want any other case or any other charge that is contemplated here outside of the proceedings that we have with you. Okay. Ke nyaka gore o re go kwela lekganyana. Ho kwa go kwele. Wa e kwisisa? Partly. Okay. Which is the part that you do not kumbexana hi leswi hi nga ta vutisa na wehe loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu endzhaku ka loko ta va u swi twile ku swi tikomba ku ri na ku jikajikisana eka timhaka ta ku ni nga vula leswi va ku i nga vula a swi nga ku yisi khoto kambe va ku hey kambe un'wana a nga ya ku ni lavisisile se leswi ni nga lavisisa ni ta hetelela vahleveli va hina va hi hlevele ku leswi na leswi na leswi na leswi se tatani Malima a nge hayiko loko ku ve ta munhu ta hemba ku i swi kume kun'wana a khoto swi ta tivisiwa ku vuxokoxoko byi kuma kwihi kambe loko byo vuya byi fika byi ta komba ku byi huma la a byi nge koti ku fika laha se byi nga tirhisiwaku ehenhleni ka wena. Mina loko a ni ri na mavonelo ka mhaka leyi a ni ta ni vutisi ku kahle hi fike njhani ka ku hi vitana tatana Matlala ku va ta vulavula ku swi ku yini a ni tivi kambe va kha va hlamusela kumbexana hi ta hetelela hi swi twile ku hikokwalaho ka yini kambe sweswi a hi tweni nhlokomhaka ta mahungu ivi hi ta twa ku n'we mi angula ku yini na mhaka leyi a hi vilelaku yona ya ku timasipala ta hina ti tikomba ti nga ri ku tirheni hi ku hi teka loko swi ta ka timhaka ta ku vona leswaku lomu hi tshamaka koho switarata swa hina swa fambeka hi ta twa na n'wina ka mhaka yeleyo hi ndlela yaleyo kambe ke hi nga rivali na timhaka ta ku sweswiwani hi le ka 16 wa masiku ya ku lwisana madzolonga ehenhleni ka vana na vamanana n'wina mi angula mukwini ka mhaka yeleyo kambe hinkwaswo sweswo endzhaku ka loko hi amukele Mixo Justice Mashimzi hi twa ku mahungu ya misava ya wena ta masiku yini Mixo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ungayelele eka Afrika wa vulavula la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani Yeah. corruption
se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo. kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana? Ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ka tin'wana timhaka leti nga koho i ku premier wa xifundzankulu xa KZN i langutane na mhaka ya ku pfumala ntshembo eka yena. Se tivhoti ti endlisa swin'wana laya kambe i veri swa mindzuku swoswoleswo hi ta twa ku va ri yini ku yisa mahlweni kambe mingisero me a hi tweneni ku n'we mi angula mi ku yini ka timhaka leti hi nga ti xaxameta loko mi nga ri ku anguleni yima ni pfani ni ya twa ku le ka ntshamo lowu nga koho le Kgoximampuru wu fambisa ku yini mi nga rivali ku ku na van'wana hi nga pfuka hi twa namuntlha va khomiwile ma tsundzuka ku endzhaku ka ku hehliwa leswaku va nga va teke mali yo ba mati tingwenya ti tlela hi timhaka ta hoyi leyi nga koka yin'wana ya tikereke se ku na muhahluri loyi na yena a nga khomiwi tiko leri ra n'wina leri hi leswi hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a va vulavula hi swona kambe hi tweneni ku tatana Matlala hi mpela va ta hetelela va nyike vumbhoni ke. During the lunchtime shortly we can just confirm with you and give you some of his own advice. So just to revert to this health risk services tender contract and your interest in the Medicare business, you told us that. Sorry, Chair, may I proceed? Yeah. So there's these two persons, Messrs. Van Wyk and Venter. They are the directors in the Medicare 24 Holdings company. And they contacted you in 2017 and asked you whether you'd be interested in becoming involved and in securing some contracts which they could administer. Is that a summary of what you said earlier? I said only Mr. Van Wyk, not both of them. Oh, only Mr. Van Wyk. Yes. But you know the other person who also has an interest is Mr. Venter. Yes. You don't know their holding in the company or their shares? No. Or are they both directors in the company? Last time I checked, yes. Yeah. So that was already in 2017. So when was Medicare 24 Swani District? When was that formed or established as a separate entity? I think it was in 2018. In 2018? Yeah, I think so. And then the question was, did you have to pay a fee, a franchise fee? I said yes, and I said a fee will be only paid upon securing a contract. So the fee you paid was subject to you successfully bidding for a contract? Yes, a fee meaning a management fee of whatever they will need to do for that specific contract. So no money actually exchanged hands. You didn't pay them 2 or 3 or 4 million rand so that you could operate that franchise. Like say if you buy a Woolies franchise or Engine franchise, you pay for the franchise and you operate it on your own, obviously subject to certain conditions. That is different because when you buy Woolies or Engine franchise, it's already an operating business. So what I'm buying is not operating. There's no any revenue that I'm generating. So I have to wait to secure a contract first
before I can generate any income. So I wouldn't pay for something which is not bringing any money to me at the moment. Yeah. But did Medicare 24 Swani District, your franchise, did that do any business separately? And what was the nature of that business? You mean except the SAPS contract? Yes. No. I was bidding for contract there and there, and then it was just the SAPS contract that I was lucky with. So that's why I asked earlier, what was the deal? And I don't mean it in the pejorative sense. You didn't pay them up front. They would be paid because for the management services that they would render. So were there any other tenders or contracts that you procured through your franchise, the Swani District Medicare 24 franchise, between 2018 and 2024? No, there's no any other contracts. Did you? So what does that mean? So between 2018 and 2024, did you not have any business dealings with Mr. Van Wyk and Venter? Yes, I was in the process of buying the whole holding group, but there was no business that I was doing with. So I wanted to own the whole holding company. Okay. So in the meantime, between 2018 and 2024, did Medicare 24 Holdings, a holding company, did they render services in other hospitals, other institutions, like for example the Tembisa Hospital? No. No, they didn't. They didn't. Did they or you tender for the Tembisa Hospital contract? It was not a tender, and it was not even Medicare. So it was RFQs that you get based on the request from the department. Yeah. So were you not involved? entshamo lowu nge le ku yeni mahlweni mingisero mugana lona FM eka nhlekani lowu a Kgoshi Mampuru wa vumbirhi laha ku nge le ku langutiweni ka timhaka ta Vusimusi Cat Matlala hi ta ya mahlweni ni mpfumeleni hundala rivala hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Isasho mingisero mugana lona FM ku le ku vulavuriweni hi timhaka ta franchise ya tatana Cat Matlala leya ya Medicare 24 Tshwane District leyi kusukusela hi 2018 a yi ri ku tirheni mara yi nga tirheni nchumu ku fika loko ya kuma kontraka leyi nga va mahungweni 2024 se vele ku ringeteni ku hlamusela na hi swoho ku kahle a wu tirha na va mani nako loko ku ve ka sunguriwa ku tirhiwa ku khampani yi sungula yi pfula kambe yi nga ri na ntirho ivi ya kuma ntirho wa lowo yi nga hetelela yi wu kuma nga va mahungwini swi nga va swi vula yini tin'wana ta timhaka leti ti nga le ku vulavuriweni eka nhlekani lowu hi ndlela leyi na mi vona n'wi mi nge le ku fonini mi lava ku hoxa xandla kumbexana a hi sunguleni hi twa hi ku laha ku na ku tsakela kukulu ka timhaka ta leti nga le ku humeleleni le a Kgoshi Mampuru a hi tlheleleni kona hi yingisela hi twa ku endleka yini ngopfungopfu ka vanhu lava nga le ku fambeni va nga koti ku yingisela va ta kota ku twa ku endleka yini. There has been ongoing investigation by the SIU in regard to this matter, and I believe there is an inquiry docket open either by the SAPS or IDEC. And as a result, I cannot comment any further. I should go to the next one. Yeah, let's park the next one for a bit later. So just to pause there at 137.9, you say that your company has previously supplied them with RFQs, requests for quotations. What does that mean? Just elaborate. Mr. Arons, like we said that we need to fix this thing because I haven't read this thing myself. Not my company. The department will supply me with RFQs, not vice versa. Yeah. So some of these things here,
if I had time, then I would have corrected them. So it was the department that was supplying me with RFQs, meaning they're requesting for quotations that we must quote for whatever they needed at that time. So what does all that mean? That you were requested by the department to supply them with quotations? Yes. So you were invited to quote for work? Yes. By, is that the Gauteng Health Department? Yes. Okay. Novalo. Yeah, Chair, I don't know if I heard the witness correctly. Mr. Matlala, did you say you did not read, you said this thing, so were you referring to a statement? The statement, yes. So you don't know what is contained in the statement? I know it's a draft, but now I wanted to go through it and correct where there's mistakes and then sign it. So it might, the statement might be having mistakes? Obviously, I just saw one now. And if there are mistakes, you will correct them later? That's what I wanted to do, yes. So it's possible that this committee is questioning you on a statement which has mistakes? It has mistakes. I just found one mistake as we speak. And you will correct them later? That's what I'm saying, yes. Okay, thank you. Mr. Madlala, you've seen these or what is recorded in this draft statement? Can you please just repeat that? I say you've seen what's in this draft statement. Yes. And you've discussed it with Mr. Forbay. Yes. Of course, you're now under oath. Yes. So what, if I put something to you that's in this draft, which is incorrect or wrong, then you will correct us, isn't it? Of course, yes. So what I was asking you is about these RFQs. Why? Because it sounds to me that you don't, or you didn't have any track record in providing Medicare services from the time you bought this franchise in 2018 until you were awarded the SAPS contract in 2024. I did not have what? You didn't have a track record. You didn't have any contracts with private hospitals or with state hospitals to provide Medicare services. Isn't that so? Yes, yeah, you're right. And that is between 2018 and 2024. Yes. So my first question related to that is, why were you then requested to supply the Tembisa Hospital with quotations? To do what? These RFQs. I didn't request Tembisa to supply me. Tembisa is the other way around. The Department of Health is requesting quotations from the companies that are on their database. So what they do is they just go to the CSD and then they just choose a random company from the CSD and then they will send those RFQs there. Yeah. So like anyone else, if you want to a state or a government contract, you make your application and you put all your details on the central the CSD, the central something database, like we also have to do as council, so it's not anything to do with whether or not you had a track record of rendering this service. Yeah, you're not rendering service, you're just delivering them the goods that they're requiring. So there's no service that you need to render for them. They will ask, maybe they want 100 bottles of water, then you buy water wherever you buy them and supply it to them. Yeah. So so you carry the profile of the holding company. So now I don't need, if I buy a KFC franchise, so the profile will always remain the profile of KFC. So it does not mean that because I bought a KFC from franchise, then I don't know how to cook chicken, and then they have to teach me how to cook that chicken. So I'm still using the recipe from the
holding company of KFC to cook that chicken. So even the same as Medicare, the holding company is the one who's going to do the work. They have the track record. So, would it be correct to summarize what you're saying, that you were awarded the Medicare contract, the SAPS Medicare contract, on the basis of the record of Medicare 24 holdings? Yes, which I also supplied them with these documents of the franchise document and the holding company's document. But you applied, or you tendered, rather, for the SAPS contract in the name of Medicare 24 Tshwane District, not in the name of Medicare 24 Holdings. Yes, it's a franchise, yes. And when you applied, or when you tendered for the contract, it was you, in your name, and you were the sole director and the 100% shareholder, is that right? Yes, that's right, yes. So we're not packing this contract and then we'll see it after one and then deal with other issues here, because I think what we agreed on is that we rather let's pack it for now, and then after one, when you consult with the legal team, then you can come back to this. So, and we know from your evidence now that Medicare 24 Holdings is actually wholly owned and solely owned by Mrs. Van Wyk and Venter. Ita vuya yisa mahlweni a hi sungula ni hundza hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Leswi mintsero mungana lona FM swi le ku tikeni ku ku le ku vulavuriweni timhaka ta kontraka leyi a se mi nyikiwe kontraka leyi swi ka swi tiveka kun'we a mi na vuswikoti va ku hayi kho a hi langute na mhaka ya ku liya yi nga mhana khampani na yo yi le ku hoxeni xandla ka timhaka leti ti fambelanaka na vukorhokeri lebyi a byi laviwa se va nga kasi n'we mi yo vitaniwa va nga a hi lo vitaniwa ndhawu leyi yi vulaka yi ku hetisani vukorhokeri lebyi ka vanhu lava va ri kona ka database ka CSD se mi vitaniwa ma vo mhaka ko loko i timhaka leti ti vulavuriwaka a hi tweni ni ku va yisa kwini mahlweni. That was given by General Fani, who is the chairperson of the bid adjudication committee. That did make the award in the first place, but then that award was subsequently set aside after there was an internal audit and then subsequently a final audit, which resulted in the contract being cancelled. Because there were a number of irregularities that were highlighted in the audit reports. Are you aware of that? I heard about that. You heard about it. And you also heard that there was no proper audit, proper due diligence done. That is not true. Okay, so you heard about it, so on what basis do you say it's not true? They came to the clinic and then they did the due diligence. So when they say not proper, meaning it must be from their side, so that I can't be held accountable for that. I don't know when he's saying it was not handled properly, what was he trying to, because I'm not the one who needs to dictate how must they do their due diligence. But what I know is they came to the facility to do that due diligence. Yeah. So how would you know whether or not a due diligence has been done or is being done when you bid for a contract? Are you contacted? Are you questioned? Yes. They tell you that on this day they will come for due diligence. So who contacted you? The project facilitator. The project facilitator? Yes. Is that Brigadier Cartwright? Captain. Sorry? Captain. Captain? Yes.
So you know Captain Cartwright? Because of this contract, yes. Now, we understood his role from the evidence of General Fani that he's called a facilitator. You aware of that? Facilitator meaning? Well, from what General Fani said, a facilitator is actually someone who just prepares the documents and makes sure that all the relevant documents is before the bid evaluation committee. On behalf of SAPS? Yes. Yes. So when and where did you meet Captain Cartwright? I think they came 2 or 3 times to the clinic to do their site inspection, due diligence. And even when I went to sign the contract, I saw him as well. Did you meet with him personally? When? No, I'm asking you. Did you meet with... It was not only him, it was him and other panel members. Someone else? I'm saying it was not only him who came, it was him and other panel members from SAPS. Members of the, I think it's BEC or BAC, I'm not sure. So did he introduce himself as someone who is doing a due diligence on behalf of the bid evaluation committee? They all introduced themselves, not only him. How many of them were there? I don't remember. I was not present. Yeah, I asked you and maybe I missed it. Did you meet him personally? You meaning outside the due diligence day or what? Well, do you mean? either in his capacity as the facilitator Because- of the bid evaluation committee or in some other capacity or in both. Have you met? Because I met him when I went to sign the contract, yes. And then I also saw him once when he came to the office. And did you meet with him when he came to your office? Can you please explain what do you mean meet? Because I'm saying I saw all of them. Firstly, when they came, I was not present, but I think on the 3rd time when they came, and then I was there, and then I saw them. Yeah, And then they introduced themselves, then I will know. Yeah, I'm going on your words, Mr. Matlala, and whenever I don't, then you must correct me. Okay? So I don't want to mislead you. You said you met him. Now, was this when you met him at your office? Okay, when I say met him, you mean have I saw him in person or we met and then we had coffee together or something? Sorry, I'm asking that when you say we met, are you saying, because I said to you that I met him and other panel members. So I asked you, have you met him personally? Oh, personally, no. On his personal capacity, no. Personally, like when he was alone? No. Not at any stage? Okay, I met him once when I went to sign the contract. Okay. He was alone. You've spoken to him, surely? When? Again, I'm asking you, it's a question mark. You're saying I spoke to him when I saw him when he was alone? No, I asked you, you've said, again, let me summarize what you said. You said when he was at the office, he was with other people. Yes. And the only time you met him is when you in fact signed the contract. Yes. And presumably it was also with other people. No, he was alone. He was alone? Yes. Okay, so when was that? The day that I went to sign the contract. Give us a date or a month. I think it's the day I signed the contract. I should check I think it's in July, but in July, yeah. Yes, yeah. So that was obviously before the award was cancelled. Yes.
So, did he come and where was that signing ceremony? Where was that? Where did that take place? At SAPS Supply Chain, it's in Silverton, in Pretoria. Silverton, in Pretoria. Yes. And in what capacity were you then meeting him? Because I think you initially, or you said a few minutes ago, that when you first met him and others at the offices, they were from the Bid Evaluation Committee. Yes, that's correct. Now I think by now, from a person who replies to requests for quotations and who ani ku kumshani va ta va yi aka swakudya swa nanhlekana va seya kambe hina hi fanele ya kuma mahungu ya misava kambe swi tikomba swi ka swi hlupha la ka ku mihlangane njhani na loyi a mi sayina contract ka yena vayingiseri ngopfungopfu vuyingiseri wa Afrika wa vulavula ku ya hi tinhlanhla leti hi ti kumaku leswi a swi kha swi vulavula laha va swi twa kambe n'we mi nga va ku mi nga ri swi twangi hi ku komisa ku le ku langutiweni ka timhaka ta ku nga se kontraka leyi nga nyikiwa Medicare ya le Tshwane district ehansi ka vurhangeri bya tatana Kurt Matlala loko Medicare 24 loko yi nga se herisiwa ku fambisiwe ku yini ku kondza ku ya fika la se yi nga ta ze yi fika la se herisiwako hi ku ya hi rhangeri le ka timhaka ta vulavisisi ve ri kombe timhaka ta ku kambe leswiya swi nga vuriwa hi General Masemula i swin'wana kambe hi kumeni mahungu ya misava na Mixo Justice Mashimzi ta vuya yisa mahlweni andza ka swona xavana furasi sweswo mingisero mugara lona FM hi ri tindlela hinkwato tikongoma a Bushbuck Ridge Municipality ndlela yeleyo tana kha hi tihungasela laha ka mavhakamela le n'weti leyi tako hi ndlela ya mukhanselara ta va kha tshama a Bush a kha vona hinkwaswo swi le Bush swi fambisa ku yini hi ndlela yeleyo kambe ke nteri loko hi ta va hi vulavurile ku hi ta lava tatana Nkovani ri Nkovani lava hi va vitanaku tanihi khale ka mukhanselara aka masipala wa Giyani aka ndhawu leyi aka voho a ku vulavuriwa ngopfu hi timhaka ta ku ka Nkuru a ku ri ndhawu leyi a ntivisesi a ku ri ndhawu leyi a swi tiveka ku switarata swa koho swi kahle a swi dumini a swi tiveka ku loko ya ka Nkuru ku kahle se xivutiso i ku a va swi endlisa ku yini hikuva a ku ve le ku hluphekeni sweswi ni vulavula ku hi le ka Nkuzana ni nga ku vona loko wo pimanyisa Nkuzana switarata swa le ka Nkuzana sweswi i swi fananisa na switarata swa le ka Nkuzana hi 1990 loko ni ri mudyondzi wa le hanyani swa le 1990 a swi antswa ku tlula leswi nga xiswona sweswi ka Nkuzana patu ra onhaka hi mhaka ku naka timpfula na hinkwaswo kambe ku na swihlawulekisi leswi loko hi ta va hi va kumile lava va tirhanaka na swona hi ta va vutisa swona loko va ta hi byela ku swi endlisa ku yini swihlawulekisi swa komba ku patu leriwani kumbe ya ri tshamisekile ku fana leswi ni mi byela hi le ka Mbebula se ma hi nga heti nkarhi hi amukela Papa Pheni a hi n'wananga khale ka boli khale ngopfu ri byasi ra koho leri mi nga ri luma ntiko ri le kwihi hi njiya yaliya yo luma ri byasi yi vhe yi nyamalala ri le Cape Town hi hala Table Mountain veke namuntlha loko pfuka nampundzu hi kuma ri nga ri hisa ya jikijiki se u ba moya ku na mpfula swi swa ku swi cincacinca kwala na kwala mi fane mi famba milongi jazi or mi dlokisa mamilonga jazi a ku na swin'wana hi musumbunuko ya ka hi vulavula na vayingiseri hi vulavula hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini switarata swi nga fambeki lomu migangeni se ivi un'wana hetelela ku mara ka Nkuru a ku ri na switarata swa kahle ngopfu a ntivisisi ka Nkuru a ku ri na switarata swa kahle ngopfu hi nkarhi lowu mukhanselara a ku ri Papa Pheni se hi na hi lota wa vutisa ku a mo swi endlisa ku yini ku swi za swi endlisa sweswo a hi sunguleni kwala ni nga ku inkomu Brapet na vayingiseli va Munghana Lonene ku angarhela ni nga ku va mukhanselara i ku va ntsumi ya tiko ku va mukhanselara i ku va na voice mi va na rito ku va mukhanselara mi nga suki loko tiko ri mi vhotini mi ya joyina swo hambana na tiko aka masipala
mi fika mi nghenelela ti-problem tin'wana mi nga ha ngheni letiya ta tiko hi swona leswi endlaku tikhanselara ti nga tirhi hi ku tshembeka. Xin'wana xilo swa ti-protocol leswi swa vavisa hikuva mi ta yimela 5 years mi yimela 2 years mi yimela yini. Se mina a ni nga tirhi tano a ni swi matimba ya mina i vaakatiko a ni kota ku nghenelela lava nga ku ngheniwi ni nghena ni ku tiko ri lava leswi hikuva loko mo languta laha ka masipala a ku na hinkwaswo leswi va swi endlaka tikweni. Xo sungula a va na matimba ya mati, xa vumbirhi a va na matimba na patu, vo va na swipatu swa ku nghenela kwele na swo swi swi va hlula. Kambe hi vulavuleni ntiyiso ku ri mukhanselara loyi a hlawulaka hi tiko valungu va yena i vaakatiko. Mukhanselara i fana a endla timithini na community ya yena i valungu va yena every 3 months or 2 months. A nga va hembeli, a nga va tshembisi. A vulavule ntiyiso ku mina ntsumi lexi xi kumaka lexi hi lexi na lexi kambe xi ta nghena xi nga nghena namuntlha xi nga nghena mundzuku. Se vo tala va yela ku hola mbuyangwani na rito a va na rona. Leswaku community yi hlawulana hi xixakaxaka hi swo swi vavisaku tiko. Kwala ka nhlangano lowu va nga ka wona mi kuma ku va hlawulana hi ku favor ku loyi wa ka hina va nga yi hi community leswi va swi lavisaka swona. kambe a hi tlheleleni la ka hi ku ni mi twi mi kha mi vulavula hi protocol na ku yinini a hi sunguleni kasi ku ta khuleriwa switarata sweswi swa mavona xexa xo suka kwala xiphazeni xi gonya le ka n'wina ku laveka yini ku khuleriwa switarata leswiya hi masipala hi ku va ku ri ntirho wa vona. Mukhanselara i fana a byela masipala ku mina ni rhumi hi tiko loko mi nga swi lavi a yeni mi ya byela tiko lava nga ni vota ku ri n'wina a mi swi lavi hi leswi ma ni tirhisa swona. Ni hleketa loko ni lava patu a va ni suspenda va endla hinkwayo a ni nghena loko va nga nghenekeku va ze va ri ku hi ri kuma patu ra ku ya ka Nkuri kusuka la Giyani. A ku va ni connection is more important, connection na ku va mi nga vi na ripfalo phela ma ni tshembe vanhu vaakatiko wa mina ku loko ti ni luma tinyoxi ni fanele ni vuya la ka vona. kambe loko mi tshamile tanihi hi vakhanselara kumbe ka khansele kumbe ka yini ma swi languta sweswi swa ku tanihi khansele a hi pasiseni ku switarata swa hina swi fanele swi khuleriwa kangani hi n'hweti kumbe kangani hi vhiki kumbe kangani hi yini sweswo. Swi nga va swi ri kona mara ku na mhaka yin'wani mi kuma ku ri loko mi ri mukhanselara un'wana wo rhasa ngopfu laha tihofisini va mi pfala laya va tlhela va pfala na hi voxe. A tihofisini mi vula va mani va mabalani? Va mabalani na ti-director na vona lava va politiki ya n'wina mi nga ka yona. Va rivala ku ri a va endleli n'wina va endlela community. Loko mo fika laha mi nga joyini leswi va swi lavaku ku ri n'wina mi fanele mi yima na swimanimani va mi pfala ku ri va nga mi endleli nchumu mara va panicha tiko. Se hinkwato tikhansela mi ti vona ti fika ti hoxa boxini ti nga ha ri a boxini ra vaakatiko. Vo vona ntsena loko n'hweti yi hela a va na mhaka va ti holela sweswi va holaka swona ende vanhu lava va tikhanselara hi ku tala i vanhu va ripfalo. Tiko ri nga hoxi munhu wa ripfalo, tiko ri nga hoxi munhu loyi a n'wi vonaka ku ri loyi na 10 rand a nga se yi khoma o sungula ku yi khoma namuntlha. Yi khomeni kwalano hi ku ni lava ku ndzi laha ni ta kota ku sungula kona ku va hoxiwa kwihi.
sweswo mingisero mungana lona FM makomandela varambili va masipala wa Collins Chavani leswaku va tata ku bula na hina kambe veri hikokwalaho ka swiphiqophiqo swin'wana a va koti ku bula na hina namuntlha va ta kuma nkarhi va ta bula na hina va ta nyika nongonoko wa timhaka ta makhulelelo ya vona ya mapatu se hi ta twa loko va tshika va tile ku vo va ri yini loko xiyimo xi titani hi ndlela yoleyo timhaka leti nga le ku endlekeni le a Kgoshi Mampuru a mi kha mi titwa hi kha hi mi twisa tona la hi ta mi nyika nkarhi mi vulavula hi toho heta sweswiwani ku hi vuya mahungu na misava hi ta twa n'wehe ku mi le ku voneni ka yini mi la ku angula mi ku yini ka mhaka yaleyo na leyi hi nge le ku buleni hi yona ya ku vaaki na vo ve le ku hluphekeni loko swi ta ka timhaka ta lomu va tshamaka koho mapatu sweswiya swa ku taniya i nga languta kun'wana na kun'wana la i ku tivaka i languta ku xiyimo xa n'wehe xi njhani ku na lomu hi swi tivaka khale na khale ku ri ha switarata loko ni tshamela na swi tiva mehe ku na khale na khale a ku ri ha switarata sweswi swi koho se kwalano i vona ku lo antswa kambe ku na kun'wana wa swi tiva ku switarata swi ri koho kambe ku ndleki nchumu maswo se hi ta twa n'wehe ku mi ri yini lava hi nge le ku buleni na vona i tatana Eric Nkovani Penny lava na vona a va nga va mukhanselara ka masipala wa Greater Giyani laha muganga wa ka Nkuru ante ward man va ta ni byela a wu dume hi ku na switarata swa kahle hikokwalaho ka vona ni twa loko hi nga se emavhengeleni vulavula hi timhaka ta ku va fika va hoxiwa ko karhi ku va pfumelelana na leswi swi va ku swi ri koho kwala mi vula yini hi ku mikama man'wani vanhu va ngo vula ku wa kumbexani loko hi vulavula hi timasipala loko mi ri vakhanselara hi n'we oversight ya ti-administrators se i mani a nga va ka kha hoxa mani i ti-administrators ti hoxa ku makhanselara a swikhwameni kumbe makhanselara ma hoxana ku hi xiwona i makhanselara ma hoxana ku hi xiwona loko mi fika le mi fane mi joina camp yo karhi ku na camp ya meyara ku na camp ya speaker or ya chief whip mi tshika leti va nga mi rhuma tona vaakatiko n'wina mi ya fika mi nghenela tipolitiki to ka ti nga tona ku ve ndi mihlawulo mi ri ka politiki yaleyo ma tlhe mi continue hi politiki yo ka endla ku va nga benefit vaakatiko ku wende n'wina a mi tholangi hi lavaya mi tholiwe hi community laha u nga ri community nga mi hlawula a mi nga ta ya mi ya yima na tikhembe letiya ti nga laha xa vumbirhi meyara i endla yini MEC i endla yini premier i endla yini hikuva ni hinkwaswo leswi i local municipality i district i province a yi na vanhu va le ka masipala so va le ka lokale mara mi kuma ku province na lokale na district le ku phikizaneni ku ende vanhu i va masipala le hansi van'wani va kona va tshama kwalomu ya switandini va ri ti-MEC va tlha va famba kwala thyakeni mara vona va famba hi timovha ta mavhilwa ya le henhla mara tiko ri le ku hluphekeni Israel muti wa yena wu pheviwini a nga na problem se hi xin'wana lexi ni nga xi tive ku ri xana vanhu va ka hina hi ya pfuneka rini kambe leti ta ni byeleyi leti ta loko ku ka ku basisiwa kumbe ku ka ku tirhaniwa na vukorhokeri byi kombiwaka ka vaaki tshembe ma sirha ngopfu mahaxi brapet va na program ya ku loko ku ri na mukosi va ta khulela only 10 meter or 15 meters he vanhu hi yona program yo kuma kha ku xota yini mali ku xota mali yo chela diesel ku xota yini mali ya vaakatiko a yi xoti mali va na ku ri va tshama na switirhi va nga tachi va driver va switirhi a ni ma vona vanhu va ya ka ti-pension loko mo va langutaka masipala or ka district a va ha tholi mara very job creation mara a ve le ku tholeni ka ti-driver and the local municipality na vona va tirha swa vona ku na category yo karhi ku va nga jambi ta mi byela hi patu ra kusuka laha ka hina laha khoneni malonga mi ya ka tomu 2021 ni endle ku ri pasisiwa ku ri endliwa mnyaxi mara hi mhaka ya rizondo
na namuntlha xi se endliwa ku vona va zonda munhu wo karhi loyi a nga kuma xo karhi for community lero a swi fanele swi nga ti hi yena swi ta hi hina mara xikomba xi va nyikangi nyuka ya le ku loko va vulavula va twala ni byeleni leri mi vulaka rona hi leri ri suka laha xikontirini ri ya ka n'wina ri hindza ri ze ri ya le ka va loward se a ri fanele ri ndliwa i ra district na province musi leriya ra district na province leriya ra province ni ri pasisini va tlhela va swi vona tindhuna hi 21 because vona a va lwa na matimba lama nga na wona ku ri se miselo yi ta hi tekela matimba va pfala sweswi a va ha swi tivi ku ri a ni swi kumi njhani last week a ni ri kaya pata ri onhakile hi mi ni nga fowuna va ta khulela loko mpfula yini ri fambeka ri nga fambeki mara kwalaya ku famba MEC kwalaya ri tlhela ri hindza hikwala ka yena ku tlhela ku va na damu kwala a va makhelwani ra damu kwala patwini mara i hindza hi kona se no vula ku ri swin'wani i timbilu to biha i timbilu ta vulolo i timbilu to ka ti nga tiveki vumundzuku i timbilu ta ku ri munhu a nga titwi laha nga kona ku ri kahle i twa emutini wa ri kahle ku laha ni tshamaka kona a ku kahle phela muhaxi munhu hambi mo tshama Cape Town a ra Joni mara doroba ra n'wi ro tiya hi le ni taku hi kona ka manghena purasini kambe ke a hi hetseleni ke nkarhi se wani vondoka ni lava ku tiva ku vanhu lava vaaki ku nga voho va nge le ku hluphekeni sweswi ni nge le ku vulavuleni na n'wina a va vitani mukhanselara va vitani municipality tibosi ta vona va ta kwalano va nga teki nkarhi va na matimba hi ku hi vo vinyi va service delivery a va vitani meyara a ta laya a ta hlamuseta a tlhela va tshembisa ku ri hi nkarhi wo karhi hi tele ku endla emetweni mukhanselara i tsumi number 1 laha fanele ku va yena a rhasa laha timithinini mara va fika laha va khoma tibuku hambi vo dyondzeka ngopfu va ta tsalatsala i vhela va ya ku dyeni yi chaya a ku na ntirho lowu va wu endlaka emetweni ketsini swinene tlhelo rero hi swona inkomo i Papa Penny mi ngi Munghana Lonene FM khanselara a hi langute mhaka leyi ya ku lomu switarateni swe le switandini swo lomu makaya tshama kona a ku fambeki swi tsandza kwihi ivi ku tiveka ku na case study kumbe ku na laha ku nga langutiwa ku swi tshame swi famba hi ndlela yaleyo ni le ku languteni ka ku court ya kumbe muahluri wa court ya le henhla ya Judge Portia Phahlane sweswi ni vulavulaka na n'wina vele khoto vona hi voxe hi swehlo swa ku ongeti ku buwe ku nga va ku ri mali muni loko yi pimanisiwa na leyi va holaka kumbe ya leyi va nga yi tirhela loko va ze va fika va va jaja mativa loko vo ku buwe ko ku buwe tingwenya ku buwa mati tingwenya ti tlela ka munhu loyi a nga tirhiki kumbe xana hi ta swi twisisa ku munhu wa Xikwembu la ku hanya munhu la holaka a hi makwanga ni vula ku mahola loko n'hweti yena ivi mi la ku ku buwa se a nga buwi mati ku sitekovi ku landziwa ngwenya ku na hambi mati va phyile yi nga ha pfuki ku buwa ngwenya ku yi vhe yi tlela ni vula ku sweswi ve le khoto a hi buleni va ka hina le ka 0860002543 ni ya teka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ivi kusuka kwala ni la ku twa n'wina tanihi vaaki ku miri yini hi swiyimo swa muxaka wolowo hi tlhe hi landzela futhi nakambe ku twa leyi ya timhaka ta ku tsandzeka kumbe ku kava tin'wani ta timasipala ti nga lavi ku korhokela vaaki loko swi ta ka timhaka ta ku va endlela switarata ivi nakambe hi tlhe hi languta kambe vumbhoni lebyi nge le ku nyikiweni hi nkulukumba Vusimusi Cat Matlala lava na vo va nge le ku nyikeni vumbhoni sweswi ni vulavulaka ka swakudya swo nanhlekani ve le ku vulavuleni na vativi va nawu kumbe lava va yimelaka hi tlhelo swa nawu ku la ku twa ku se hi huma njhani laha hi ku na swin'wana hi nga laveki ku swi hlamuriwa ku na swin'wana hi nga laveki ku sweswo swa ku taniya van'wani va ha ri vantshwa mani munhu i le khoto hi mhaka ya vukungundwani i mhaka ya yena ya kambe hambi swi ri tano a hi twini ku mahungu ya misava awara yan'we ya ta emisekweni tatana Hlulani Fanwelo ya va mbale na suti tatana Gayisa leyintshwa hambi sweswi hi nga vulavuleki hi swimbalo swa vanhu leyintshwa ya tikomba
ya tikomba ku hengara a yi rila hengara a yi rila ai guys sana ai mtweni mahungu ya mbirhi ya ta emsekeni kusuka kwalano 0860002543 na va vona se vele kusunguleni ku hi fonela a swi teki nkarhi leswi o hlaya nhlokomhaka ta mahungu se hi twa ku n'we mi ri yini hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi ngeneni makheni hi twa kume angula mukeni wo sungula hi loyi nhlekani Hayi butsaki njani? papa mina hi pfukeni minjhani n'we Okay. a khensa Mi vulavula na Xikala Vito. inkombo Butsaki timhaka ta tikhanselara le ku hi vaviseni ngopfu as a community. kambe n'wena mi rhumiwangi hi munhu mi nga tirhisi swa ku swi le ku hi vaviseni vulani ku swa mi vavisa n'wina mi ri Xikala Vito a mi rhumiwangi hi munhu ku na munhu a nge te tanani mi ta n'wi vulavulela so I ntiyiso lo swi le ku ni vaviseni maendlelo ya tikhanselara ta hina. Mapati ya ku tala loko vo ma khuruwile loko va ku ri na minkosi ku va ka ku khuruwile ku na mapati laman'wani ma pfunaka community ku famba mathekisi timovha mankarhi wa ku tala a ma khurheliwi na loko ku va ku ri na minkosi timhaka ta mati ti va ti ri tano ku mankarhi wani ku ri na vuhoyi ku kwalaho hi timhaka ta ku vala ku lulela timhaka ta ku mati leyi jahile kwale mara va ti ri kala yi yo kombeliwa ku yi ta pfuna ka munhu a ka a endle jojo leyi a ndzi nge yi tati me ni jahile ku ya kwini mara i yo rhumiwa ku a ya pfuna ka ndhawu yeleyo tigretara tin'wani ta ko tale Bushbuckridge ni nga ka ni nga tivi ku vo qacha vanhu va ka va nga ti tivi u nga yi vona gretara yi va yi ri nyuwana hi ndzhaku ka nkarhi gretara la u ta byela ku nani yi changile a ya ha ri ku tirheni ku na gretara ra kusuka eThulamahanshi u ya eRole u ya Hluvukani Butsaki pati lero loko na mpfula ra vava loko ri ze ri va tani bota hi swona leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha loko mi ze mi hlaya miganga hi swona leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha se ni vula ku mi nga swi katsakatsi ku swi onha mongo wa mhaka hi ku loko se sweswi hi la ku ololoxa xiphiqo xa ku timasipala ti fanele ti hi korhokela switarata leswi swi nga fambekiki se loko se n'wi mi ya katsa swi swo tala swi katsakatsaka swi ve swi endla ku ma vona swi fana loko mi hlangana vanhu mo ku ya n'wina hinkwenu lama yiva mi nga mi n'wi tiva la yivaka se na luya yivaka i va tumbela hi vona se sweswi namuntlha hi vulavule hi swoswe swa patu ro hlanganisa muganga loko ri ze ri hlanganisa muganga ra ha ri ra masipala se no ku ka hi nga tivi ku kwalaho ka ku va qacha vatirhi va tigretara a swi ri n'wanetisi va kuma vanhu lava va ka ra ntokoto ku na yingisi rin'wana a nga ha ku humaka ku kwalaho na ku vanhu lava loko va ti-pensionini a va ha koti ku va nga kuma vanhu va faneleke va tirha tigretara hi ndlela leyi nga fanela a va hembi ti hatla ti fa tigretara letiwa loko a vo kota ku hi kumela vanhu lava va nga na vutivi ku fanele ku loko munhu a ri kusuhi na ku a huma peceni va n'wi kumela munhu loyi a nga ta kota ku a n'wi komba ku gretara yi tirhisiwa ku yini sweswi mapatu va makhora a ma na ponca ku mati ma fanele ma huma maxatini ma famba hi mugwanyo straight a pfulela ma lahlekaka kona matlani ma fanele ma lahliwa ku patu ri nga onhaki nemetweni ntiyiso ngopfu ku va hi lunghisela sweswo ntiyiso ngopfu leswi mi swi vulaka ku mingiselo mena sweswo hi swona ngopfu sweswo hi nga swi katsakatsa ku swi katsakatsa na lava va khumbekaka a va ha swi tivi ku va khumbeka kwihi a hi amukeleni n'wana mingiselo lo nhlekani Professor mina Mpfukeni hi pfukeni minjhani awa hi pfukeni koko yo va kule Papa Gezani loko a ri kusuhani a ni ta ze ni yi tsontswo ni ri n'wanuna ni nga ri gay ni ri n'wanuna ma tipoyinti leti nga ti ba kwalano loko yo kota ku ni dyondzisela varhangeri kumbe vakhanselara hinkwavo ka vona ku loko wo susa timbilu to biha ta maribye hi tirhela tiko ku hetiseka loko vo ku na khomixini ya vanhu va timbilu to biha yi ta khomiwa vanhu vo tikhanselara to tala va nga kumeka va ri ka that khomixini kambe va biha timbilu hi leri nge yini makhanselara kumbexani loko mo van'wani makhanselara van'wana va mina va khanselara va tirha na ta mi nyika xikombiso ku endlekeni ni suka la Rotterdam a ni vulavule hi va mina va khanselara namuntlha na va beyelela namuntlha mi ri ku jokeleni khale nga ni vuye na patu la Rotterdam ni vulavula hi patu namuntlha patu leri hi nga vuya na rona Rotterdam na namuntlha na ku ri helele kwini ni nge hembi byini munhu i fika yima la xikarhi ku this road is mine swi nge endleki ku patu leri vuye na mahlawuli loko a ri lovuya na mina va ka mani i nge namuntlha patu ri karhi ri kona na sweswi community ya mina loko ni vulavula hi duvula mahundzu wo yima nkova laha ni swi tivi ku fana na yini tanani na plan B loko ni ku kaneta loko no khala nga mi endli swona ni fanele ni tana swa mina swo tlula leswiyani mi kanetaka hi swona namuntlha community ya mina se mi vula ku swa ndeka mukhanselara a va kona mugangeni a nga lavi leswi
muganga wu lava so se I hlawuleriwe yini 100%. I ri loko swi nga tangi na mina ne swilo sweswo a swi fanelanga ku ta swi ta tirhiwa la tikweni ene loko ni kha ni tirha hi ndlela leyi ni va ni kha ni pfuna khanselara because khanselara swi nga endleka matimba ya yena lama nga na wona ya nga n'wi pfumeleli ku ya yima patwini na strike mara because me ya ni pfumelela ku yima patwini strike ni vuya na patu ni vuya na rona ku ni vuya na rona na namuntlha ku ri helele kwini na sweswiwani wo swi komba hi ri a ni nge he mi byeli na ku endleke yini loko loko switarata ke hi ku lahi namuntlha a hi ri ka switarata leswi swi fambaka swi nghenaka mugangeni swi ya mitini sweswo ku nga na swihehlo swa ku a swi khuleriwi ka miganga yo tala n'wina mi vona ndline 88 ku vona swilo sweswo gandaganda a ya ha famba na kulukumba Daniel Ndukula lava va muyimbeleri hi hamba hi caca gradara a hi tiva ku by January yin'wana na yin'wana gradara yi nghena switarateni yi village hinkwayo sweswi khalanga loko switarata swa 4 kumbe 5 swa laha mi ni tshamaka kona taze ti ndlela hi nexe a ni swi tivi ku fana na yini I nkova un'wanyana wa ku mi ni fambaka hi movhanyana yi le henhlanyana swa antswa mi ri yini lava fambaka timovha ti le hansi va le ku hluphekeni ku pima ku a va swi tivi va fanele va mangala kwini mara na ta va nyika xitshunxo mo special ka vaakatiko hinkwavo vaakatiko loko hi vona ongeti ku na ntshikelelo wa ku munhu loyi ngeti yi ta hi yimela hi nga ku swa n'wi a hi yimeni milenge hi ri vaakatiko hi vona leswaku va benefita ku mfumo loyi wa hina hinkwenu inkomu khalanga na metweni ai ya swi tikomba ku ri mhaka yo tika leyi fambelanaka na timhaka ta vakhanselara kumbexani vakhanselara vera mi vulavula loko a mi vulavula hi ta mi nyika nkarhi mi ta byela mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona yihi kumbexani mina mintlhontlho leyi ndlaku miganga yan'we yi hetelela yi nga ha khomisi swona leswi vanhu a va swi tivisa swona ku nga ha khuleriwi switarata leswi hi va ku hi byeriwa ku khulela n'we va masipala wolowo kumbexani hi ta lava siku rin'wana hi ku hi kombela n'we makhanselara n'we mi tirhaka swona mi ta hi byela hala ka hina swi hi khumbi hina hina hi khome khansela khansela Sharon Sambo hina leswi ho ti vulavulela n'wina swi mi a amukeli nungani mi yingiserile nhlekani papa minjhani epfukela khensa swinene hayi ku khensa hina ni vulavula na Terry sai matshovola ka ngala lona no ka ni nga na ku rhula mina na mneshe mara leswi ni karatlang ku bola ka patu ra ka hina kusuka hala Siyandhani ku ya ka ngala lona a hi vulavule hi swona na sweswo hayi hina hi le ku vulavuleni switarata papa switarata ku hikokwalaho ka yini switarata emugangeni swi nga khuleriwi a hi vulavuli hi mapatu hina mapatu a hi le ka wona namuntlha mi nga pfuvapfuvi swilo leswi hi ku loko mi swi pfuvapfuva swi hetelela swi lahla mongo lowu hi lavaka woho mongo lowu hi lavaka woho hi lava ku fikelela na ku tiva swona i ku hikokwalaho ka yini timasipala ti nga khuleli switarata leswi vaaki va tshamaka swona loko ri ku ta khulela ti khulela loko swi te yini hi yo hi lavaka ku tiva yoho yaleyo Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komandela 0860002543 hitari kuna ntshamo lowu ngele kwini mahlweni la Kgoshi Mampuru a mi kha mi chat wo la ni kha mi twisa mi kota ku twa ku le ku endlekeni ka yini na ko mi nga hoxa xandla hi twa tlhelo ra n'we ra mhaka nomboro ya le ya ntolovelo 0860002543 hi ndlela yeleyo kasi ke kuna leya yi khumbaku judge wa le high court judge Phoshiya Phahlane na n'wana na van'wani va hleketeleriwa vanharhu lava vambirhi va kereke lava va hehliwaka hi timhaka ta ku lava ku bangwenya kahle ku bwa mati tingwenya ti tlela hi ndlela yeleyo se va ha ku nyikiwa sweswi hungu leri nghenaka i ku va ha ku nyikiwa bail ya 10,000 rand leswiwani i nandzu wa leswi va swi vitanaka money laundering hi ndlela leyi mi ta tsundzuka Afrika-Dzonga se yi le ku lweni na timhaka ta ku ngungumerisa mali hi tibeke hi mhaka ya ku va yi tshame yi nghenisiwa ka grey list hi ndlela yeleyo se hi leswi swi nga swoswoleswo se hi mhaka va kha va nyikiwa bail hi ndlela yeleyo judge Phoshiya Phahlane hileswaku loko mina sweswiwani no famba ni ya endla vugevenga ni ri na ntlawa ya vanhu lava ka kumbexani va nga tiveki ku fana na mina swi ta hamba loko swi hlayiwa va ta ku Khalanga Pet Mathebula va ta tlhela va ku luwa muhaxi wa ndhuma wa ka Munghana Lonene
na va ehleketeleriwa vanharhu okay a ni ku na Maria mana Yesu, Maria Magdalena na Maria lowun'wana a hi amukele no mingiseri nhlekani both present mpfukeni boto mina hi pfukeni n'wina minjhani mpfuke swinene ngopfu mina Chauke kwala ka Bungela ka njhakanjhaka inkomu Chauke mhaka leya ku khurhela ka mapatu ya vava ni na movha lowu ni tirhaka ku rhwala vana va Kreste va xikolo ku vula ntivo both phete loko mo siku rin'wana ya kwele ka n'wina ka vakokwana ka Manghena hi ko mi nga ta swi vona ku ri a ku le ku tirhiweni tikhanselara letiwani ni absolute khansela ya mina kwalawani ni nga vila hi vito ku swi laveka ni ku ri ku ma laya kusuka kwala hluvuka na safe park laha kwala ka damu reriyana na muhlanza ra ha ri kona so ni ku laya enhlakwini mativa a kwini ka mina a ku ri famba ka works se i tinhlamulo ta njhani teto loko ku ri khansela ri nga hlawuliwa ni ya ka yena endzhaku ya ka works but phete kumbexani i mi byela ku loko hi aya ka works a va n'wi twi ene na hina Chauke a hi vulavuli hi rona mapatu ya lama hina hi vulavula hi mapatu lama le switaratini loko a ma vulavula hi mapatu lama ma le ndzeni ka switandi wo hi nge le ku vulavuleni wo a hi vulavuli hi patu rero ri tshame ri vulavuriwa na le ka mpimanyeto siku rin'wana va ku ri ta hetelela ri va ri nga hetelela ri va na xikontiri rero ra ku famba ri ze ri ya ta hi le ka Matshila ri ya DiHope a hi patu ra masipala rero se a mi vulavuli hi swona leswi hi vulavulaka hi swona loko ri ku ma haya mahlweni mi lava ku vulavula hi sweswo humani ke hi ya kuma van'wana nghenani kona hambanani na sweswo loko ni vulavula hi movha leyi ni fambaka rhwala vanhu ni nghena ku xitarateni ku tlula vanhu vo tala futhi ku vula ntiyiso loko na mpundzu ni nghena xitarata kha ni teka vana va Kreste va vona n'wana wa Kreste ni n'wi teka door to door ku vula ntiyiso ku hava laha hi fambaka laha nga ta ku mixana hi ririkeriwa ku vula ntiyiso swi vava ngopfu swi vava ku tlana ku vava kun'wana u se kwala swi vavaku mi n'wi byerile mukhanselara ku hayiko halaya ite ni ya kwihi lani ke mi n'wi byerile sweswo hi swona ni vulavulaka hi swona minkama wo tala leswaku makhanselara va hina i ta vulavula na vona va ku hi switwini mara va heta va nga endli leswi hi nga swi tiviki ku ri leswi va nga ta swi endla hi swihi maswaku loko ku endlekele yini ma swi vona a ku na lexi va la kombela ku va yi endla xona from January ku fika namuntlha sweswi eka December swikolo swa pfala a ku tshama ku khurhela xitarata xin'we loko ku nga fangi munhu ma swi vona mi vula ku n'wina laha mi famba kona ku sukusela hi Sunguti ku fika namuntlha a mi zanga mi fika siku rin'wana mi kuma ku khuleriwile na siku na rin'we loko ta khurheliwile and na ku loko ku lovi munhu and mi kuma nkarhi wun'wana a ri xitarata xi lehini ivi o khurhela kusuka kwalaha ka patu lerikulukumba a fika a hela kwala ku nga loviwa kona a tsandzeka no hundzanyana a boxekata xitarata makumu a ku se tshama ku khoreriwa January ku fika sweswi kambe n'wina loko mi te mi le ka njhakanjhaka swi vula ku mi le Collins Chavani a Collins Chavani hi tshame hi vulavula na vona va ku ku na nongonoko wun'wana wa ku teka ti-gradara leti ya mugangeni ti ya ka tiwadi a swi ndliwi sweswo a ndzi se tshama na siku na rin'we ni swi vona ni tshama ni ri kwala kaya 24/7 na sweswiwani swikolo swi humile ni fanele ya nghena fieldini ni famba ku lomu ni vulaka swona ni tshama ni swi vona namuntlha na sweswi mi ya nghena field mi ya vhikavhika magoji ni xava bull joint ya movha after 3 months n'wana yin'wanyani na rack end ya movha hikuva ni kha ni chava ku yi nga ta tumuka yi dlaya vana va vanhu hi magoji ma fambaka ka vona votipeta va ta fanele va hi byela kahle makhanselara mina xiphiqo xa yini va ka yina kumbe n'wina timasipala leti a mi fanele mi kholela vanhu switarata mina xiphiqo xa yini kumbe va ta hlamusela kahle ku xiphiqo xi le kwihi kumbe va ha mali ma swi tiva hikuva ni ya mi hakeli hi vukorhokeri byi hakeriwa ku hi ta yi hakela ku ta kholela vukorhokeri mi twile inkomu Chauke anti I am getting 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula nhlekani aye mjambo mi pfukeni mjani papa mpfukini a khensa ai kama n'wana sometimes body pet sometimes ni hela ni tivutisa ku kahle na vova khansela lava kasi loko hi valanga hi va hi langutini hi valanga hikuva hi languti ku veleka political party yo karhi or hi valanga hikuva hi swi vona ku loyi u ta hi pfuna ka leswi hi lavaka swona hi nga ku swi fika ku swi nyika problem because sweswi ya papa phini va nga fika va kombisa swona even na le ka matiko yo karhi body pet mi kuma ku ri wo va na xivindi and u swi twisisa kahle ku ri laha ni nga kona
ni vhotele hi vanhu lava va lavaka ni va korhokera swilo hi ndlela ya kahle mara mi kuma ku loko se u nghenini a wa ha endli swona leswi nga endla swona hambi hi sweswo loko se u fika le u vukumi vanghana vantshwa a na swi tivisi good bad mara ma ni twisisa because good bad loko ho swi languta hi ndlela leyi hi nge languti ku ri u le ka political party ya karhi mara loko wo vukha u tiva ku ri laha ni nga kona a ni fikangi hi certificate laha ni nga kona a ni fikangi hi ku tlhariha ka mina mara laha ni nga kona lava hi ngo va tlharihini va nga mathicara va nga ti-doctor va ni vhotini hikuva va ni tema mara loko se u fika le a wa ha endli leswi va nga ku byela swona kakati what they use ku va hi vhotini kumbexani hi swona kumbexani ni hetela ku ni fika la ka ku kumbexani vona va khanselara lava a va fanele va nghena va hi byela ku xiphiqo xa vona i yini kumbexani ku na van'wana va va pfalelaka kumbexani va pfaleriwa hi tlhelo ra vufambisi ra timasipala kumbe va pfaleriwa hi yini ku nga korhokeriwi vaaki va khuleleriwa switarata mara hambi swona bodpet even loko swo va hi ndlela leyi loko ku ri wa swi tiva ka position ya kona ku laha ni fike hi mhaka yo karhi hikuva ni vhoti hi vaakatiko ku ri laha ku pfunaniwa ku na boza why a nga vuya byela vaakatiko phembe na problem loko ni lwisa swona mani loko a swi tiva ku nga timeyara loko so fika le u complain hikuva va kha va nga lavi leswi va lavaka vaakatiko va ku opoza mara why u nga vuli u ta vula ku me ni na problem and this time ni nga ku a ni tirhi vaakatiko ni fike ni vula 1 2 3 leswi mi nga ni rima swona mara hi nga ku va ni kandziyela kasi why hi nga va vitani ni mi twile buti wa mina ni ma ni hundza hi laha hi sweswo mingiseri wa mina rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingiseri munghana lonene FM komanjani a ni tivi ku tatana Jimmy Golele va kwihi hi ku tatana Jimmy Golele hi minkarhi leyi va xava nkarhi hi bula na vona la moyeni va lemukisa vaaki hi timhaka ta Black Friday na ku Black Friday yi ndlisa ku yini hi nga tikumi se hi ri ka xiyimo lexi xi nga ri ku xa kahle hi tlhelo ra swa timali endzhaku ka Black Friday se mi kwihi Golele xavani nkarhi hikwalo xavani nkarhi hi ta tibulela na vayingiseri hi va lemukisa swi na nkoka leswi ku va vayingiseri va kota ku swi tiva ku hikokwalaho ka yini va nga fanelangi ku va xava va tsutsumisana va kwatlembetana na vanhu lava nga na mali kumbe va lava ku kwatlembetana na vona hi xikweleti a hi amukeleni n'wana hi loyi ni hlekani Khalanga mpfukile botped buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani a hi hlayisekile a khensa botped i nga ri i xiphiqo miganga yo tala ematikweni ya ku hala kaya switarata swo tala a swi khuleriwi ene loko ni langutini swi khuleriwa ntsena loko tshuka hi vi na mafu ku ri na nkosi aka xitarata xexo wa swi kota ku humesa khulela patu xi fika xi basisa se ni ti vutisaka xivutiso ku loko ho ka hi nga fike swi vula ku a hi nge hi khuleleriwi na ene na loko xo khulela xi khulela patu xi ta atikweni mi kuma xa ku xi khulela the main road a switarateni swi le ndzeni a swi ngheni ku ri ni hela ni nga ni ti vutisa xivutiso ku ri laha ndzeni swi va vera ku tshami vanhu va tshama le ka main road na ene mara loko ho langutisa kahle botpet hi ngo blame ngopfu na tikhanselara mara loko ni langutini na ri mfumo wa hina since wu ta va wu susiwa kwalani a kaya a Giyani wu yisiwa hala vo Pietersburg makhulelo ya switarata a ya ha tshamisekangi kahle ku fana na nkarhi lowa khale a mi ta vona xitarata na xitarata xi tshama xi basini va khulele ku a swi tele swi khulela patu sweswi a swa ha talanga I'm sure kumbexana hi swin'wana swi va bayingisaka vanhu lava tikhanselari va chavaka no vula ku hi nyikeni swi khulela patu hi ta kota ku khulela ni switarateni swe le ndlini phela vona va masipala i ntirho wa vona ku khulela switarata swa le ndzeni ntsena a va khuleli kun'wani loko mo ze mi vona aka masipala ku ri na gradara vhetani mi swi tiva ku a hi yo khulela kun'wani yo ku khulela switarata swa le ndzeni a migangeni a ni botpet masipala lowu va vula ku wona mina na n'wina mi kuma swa wuna xi khulela patu xin'we xi fanele xi khulela Rotterdam xi tluka xi nghena Xiphungudzu ku hava masipala wa xi khulela patu xin'we ni byela swinene swi tivaka botpet ku hava i masipala wihi wa xi khulela patu xin'we masipala wa hina walowa hina mi vula va mani mi vula n'wina na mani masipala hi wihi wu nga na xikhulela patu xin'we hi ta vheya vutisa ku hikokwalaho ka yini wu na xikhulela patu xin'we hi wihi masipala ko Kalanga
yingiseleni nitwisini a ku dzi ku va na nchumu xo twisisa la n'wina mo hlamula xivutiso xa ku na masipala wu nga na xikhulela patu xin'we hi wihi masipala wa koho hi ta kota ku tiva khalanga loko ni ku xin'we no zama ku yi kona hi nga angarheli kasi a swi fanele swi talela yini hi ku a ni lexi nga kona ni ta mi nyika nkarhi wa ku vulavula a swi fanele swi talela yini hi ku leswi a swi fanele swi va kona i ku switarata swi khuleriwa swo leswi standini n'wina loko mi ku swi fanele swi tala a swi fanele swi tala swi va swi ngani swikhulela patu loko swo va swi ri swimbirhi swi be 4 swi kota ku nghena a switarateni kumbe tiko ri anamini khalanga ri na switarata swo tala tiko phela hi vulavula hi switarata leswi nga maybe layini ya n'wina le ka n'wina mi huma kona mi kuma leswaku mina 100 and something switarata handle ka muganga leyin'wanyana loko xi ri xin'we xi nga heta switarata swi khalanga swi fanele swi va xi nga heta okay xi nga heta rini mi vula rini n'we swi nga teka nkarhi wo leha ina se kasi xiphiqo i yini xiphiqo i ku a swi kona a hi na ti-resources ta ku ringaneka aka mfumo wa hina laha masipala wu faneke u kuma swikhule patu swi kota ku sevhisa vanhu hi ndlela ya 100%. Se hi ta blame tikhansela and tikhansela ta mina lexi ni nga ta mi byela xona i ku njhekanjhekisano wa n'wina ni nga wu teka ntsena loko vo mi byela ku mi vula hi nomboro yihi loko mo vula tinomboro mi ku laha ku na swikhurapatu swinharhu nako masipala hinkwawo wu na swikhurapatu swinharhu kumbe swi nga mi nyika nomboro mi nga angarheli loko mi angarhela ni nge swi teki okay mi nge mi ta swi teka ke ma yi vona Rotterdam na Xiphunguti na Las Cruces hi tirhisa xikhulela patu xin'we xi khulela switarata swingani hi vhiki a swi nghena ndeni swi nghena ka main road loko xi ze xi nga xa main road a hi xa n'wina a hi xa masipala swa hina masipala hina wa ha swi khulela patu ku hi ndlela yin'wana a mi swi tivi a xi vuli ku xi hava swi vula n'wina mi swi tivi mi tshama mi ya a Mjudges Kloof mi ya vona tihofisi ta ka masipala a va na nchumu ni yini mi a va na nchumu vanhu valava mo va vitala mi va byela mo kuma nkarhi mo futa hi mi rhandzela ku mi hitisela vanhu lava va nga na vutivi mo va landza mi va na n'wina sungulani mi ya va na vutivi bot landzelelani mi ta mi byela tinomboro na hina hi ta kota ku landzelela hi ya twisisa ku hi tona na hi kota ku twa ku a ni tihofisi ta ka masipala wa Lethaba hi le Mjudges Kloof kambe a swi vuli ku ti-stores ta vona kumbe lava hlayisaka nhundzu ya vona hikwalaha Mjudges Kloof a swi vuli swona kambe hi ta vutisana lavasi ku va na swikhurapatu swi ngani hileswaku loko masipala ku ri ku siku rin'wana na rin'wana xikhurapatu xi va xi ri ku tirheni hambi xo va xin'we hi nga swi twisisa ku loko xi suka ka wadi leyi xi hlwela i mhaka ya ku xi ya ka wadi liya a hi tekeni loyi ni hlekani ehlekani waxi mayingiseri mi pfukeni ni mpfukile na khensa madamu waxi na vayingiseri hina vanhu hi onhako mina a ni kona ka swa tipolitiki a ni hava xikhadani ni hava nchumu mara loko swi ta ka vukorhokeri leyi hi vulavulaka hi yona namuntlha ku fana na ku basisa switarata matikweni hina vanhu va community hi nyika matimba ka vanhu va rhongo hi teka tivhoti ta hina hi nyika munhu wa rhongo ivi ku va yena a hi rhangelaku leyi ivi hi n'wi tshikisa sweswiya hi ku hi rhangelini mara hi nga landzeleli ku hi rhangela a hi yisa tlhelo rini mina ni ve na mavhikinyana malama ma nga hundzanyana kwala kusuhani va tlulatlulini vaakatiko hala va ya kweli ka masipala mara loko va ya ku tlulatluleni loyi a hi rhangelaka a nga swi pfumeleli sweswo mukhanselara a nga pfumeli sweswo ku hayi mina ni ta ya ni ya muvulavulela mara va tlulatluleni ku yiwa le ka masipala leyi ministara i fikile ku kha ku tlulatluleriwa timhaka te ta mati letiwani mara ministara a yi fikile loko va fika loko va ku ministara wa ta Botpete tiko leri ya karhi a xitarata lexi mi fanele ku mi chuza mi ku hayi lexi a ni nge xi lavi mhaka ku a xi fambeki switarata swi basisiwe hinkwaswo vanhu lava va tirhaka le henhla va chava ku lahla mitirho va chava ku lahla mitirho va swi tivini ku loko ministara a fika va langutisa switarata leswi i ta va na swilo swo talo a nga ta swi question va ka yini ya basisa leyi hi nyika matimba ka vanhu va rhongo hi rhangeriwa ku fana ku hi rhangeriwa hi mabofu kahle kahle ma vona
ta misa ku hi ta misa magojini kwihi loko ni matimba mara xikombiso xexo xi nga ha tirhi na siku na rin'we buti wa mina swa ku hi rhangeriwa swa ku ya withdrawa ya na nkomo buti wa mina ni mi twini nkarhi wa hina wu pfumela ku hi gcina kwala ni khensini nkarhi wa n'wena ku tiya ku engeta enkomo buti wa mina hi ku i ntiyiso hambi vanhu va nga voni va nga kota ku rhangela a swi vuri ku hi nga rhangeli ku na swilo swo tala leswi kotaka ku ya na ku yimani swi tshika ne ni khomeni mingisero wa mina hi ri leswi hina hi nge pfumeli ka Afrika wa vulavula ku tirhisiwa marito lama ma nga mukerekiki eka van'wana hi tshama eka hi vula sweswo masiku na minkarhi se mavonele ya n'wina kambe mi nga kokakoki vanhu se mi sungula ku la ku ta vulavula hi ku hambi munhu a nga voni a nga rhangela kambe ku rhangela i yini hi leswi hina hi fanele ku hi vutisa swona na swi tiva ku mi nga mi swi tirhise hi xivulavulelo kambe a hi xivulavulelo lexexo a hi humeni ka xona awara ya mbirhi henhla ka nhloko nongona ku humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula tatana Hlulani Fanol Magayisa hi la na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi kusuka kwalano dzumba ra mina i nongonoko lowu nga ta landzela hi rito ra Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani Gayisa hi loyi a hi yeneni ka yena hi ndlela yin'we ntsena hi leyi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela